Halo perlok, entas ni ngan hikai Kumno ban Kamai Pisa dakaba invite briew. Defi invite ki briew am shoot ki briew lehkai. Film tax ni gitu ti hak sisngi fi shbud fi yo tu shpongot sisngi fi dang yo fi sparinga. Jadi biki yo nong baham ki li te fi dang yo wait san spa ni. Te bynta ngan pani fi. Peit shbud fi kwa invite briew am. Klik ke inside na ni. Anda kini invite one. Klik itu and then pila ban share invite siapa WhatsApp lah ni Facebook ni yo baki wiki pat. Dan tu saya klik ini itu kan saya invite. Dia anda pila invite. Dia pila invite briew tu pet. Pet kini ni total referral ni briew san penyongot lah invite. Dia balik kapat kita nang tu rangot iai man kesini. Dia pet menen kiyo nong ba ni briew balik kami menen pet. Pinani mo daily reward view. Right. Ini ya dor mari kai ngayo lumun kom nagani gabriel nyop nyo te ni pliar ngayo lumun kom nyop dinga pe like nyo dinga ni usau kundai ni ritual ngayo lum kapsau ni daina ngayo lum shkuringa ni tie ngayo lum sau pia te de kulum lang tugi income ngayo lum kolong arspa kararinga te kani hi arspa kararinga ngayo lum ni gitu. Dia mendapat dengan withdraw sebang moy gini bisa. Right. Option ni. Klik na tu withdraw and then VI gini withdraw na niya. And then VI gini sispa. VI na tu klik gini betul withdraw na po. Tu VI gitu gijing donkam tu cukup bang. Then collect money. Thanks pang lah point bisa. Ini ke wiro and collect nama. Collect spa nama ban like tax. Tu, apa sebang bro arti dia. Itu hi withdraw successful. Congratulations successful withdraw of 100. Share to friend play together. Tu spa enggak ada. Iam dan bisa syurah ni juga. Sastang kerat enggak ada part tu bro spa sebang. Dia page beneath ni event page itu pan. Klik ya itu redeem. Then we go to withdrawal history. Page itu withdrawal. Processing. Ini likely. Processing. Menen nga withdraw spa. Menen mentan sispa. Kaspoy spa pang. Dia syubuk fi invite briew syubuk fi invite briew bonam. Fi alum tax bun kan. Tax kada gini. Kena ni hi monthly tax. Mantap ni ka. Total referral kini artli am ki pulang pi pen kiu kini level. Pengat laki level 4 level 4 you are percentage. Ni kan pai. Syubuk kini level 1 pai 0 10% pat ni yo. Syubuk ni kuat syubuk ben yo ya tu ka jingya nong dai. Sekali ke 18%. Tax pan haben yo kumba shejar. Nong invite briew pan haben invite iway. Ting siyo ka persen. Bungi ko ke level 3. Adu shejar du spojar ka tax. Dia nanta kajing invite briew pan haben invite arngut Shynrang. Ting sapoi level 3 nin yo 4% ka income. Dia nanta gani ke level 4. Ya bandon lupa tu spojar hadu arlak kani ka monthly tax. Nangta kani ka last month referral pan ni haban invite kumba arpongon ting yo 4%. Ngateng la don level hakane ka level 4. Dia ada ngapa ban kisu level 5 teng hap ndap ikani ya ngan yo 4%. Ben man kesini yo income. Ni aspakat R tu benyo po beberapa yang besar kuai bantuan PT bantu dan kisini berpio tangnya tingkap itu artingka jelelera dan kisini
Dia peit dah kelum lang sabaro ngayo nong ka along kumban jar sang Spanyol punya ringga. Dia tamtai prolog labiang angin kot nomo. Dia si sampat koi kapor. Dia sa info sa dak kwa download ini game. Sa download hantu apa comment sa page na tu comment and share kaling jung ni game. Dia sa download. Di fila download sampai tikui video junga. Kumno ban le. Tangam tahi dengan pukul no dan bok dia nong sung sebun mo prolog.